njyewe nka perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye ku isi mfashe aka kanya ngo ngire icyo mvuga. Nagiye nshinjwa kwishongora ngo mvuga ko igihugu cyacu ari cyo gihugu gikomeye ku isi, ariko reka mbishimangire. Ngiye kubishimangira ncagasuzuguro k'Uburusiya bumaze amezi agera muri 3 ubu dushinja kwifatanya na Ukraine mu ntambara bahanganyemo. Kenshi twagiye twoherereza Ukraine intwaro kugira ngo yirwaneho, ariko igihe kirageze ngo nereke Vladimir Putin koko igihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitavogerwa n'uwo ari we wese. Ubu tuvugana abasirikare barenga 25,000 bamaze kwitegura, indege zirateguye, ngiye kubohereza mu duce twose twigaruriwe n'inkozi y'ibibi ngo ni Vladimir Putin. Tugiye kurwana intambara y'umuhenerezo. Igihe kirageze ngo twerekane ko Amerika uko yahoze kera n'ubu ari kwiri. Mwagiye mudushinja gufasha Ukraine ngo mu buryo butemewe, none tubishyize ku karubanda. Igihe kirageze ngo intambara yerure. Ibi impamvu mbivuze si ukugira ngo ntere ubwoba Uburusiya, ahubwo ndagira ngo bitegure kwirengera ibigiye kubabaho, kuko ntabwo tuzajya mu duce bafashe ngo abariho turwanira gusa, kandi tuzi neza ko bahana imbibi n'igihugu cyabo cy'Uburusiya. Tugiye kugerageza gusenya iriya miturirwa yabo iri i Moscow kugira ngo bumve uko bimera kuba ibyo waba waragezeho nawe haza umuntu akabitura hasi nk'uko babikoreye abaturanyi babo ba Ukraine. Igihe kirageze ngo Amerika yongere yiyerekane. Twagiye twirinda kenshi intambara, tukirinda kenshi kuba twakerekana ko hari ibikoresho bikomeye dufite, ariko kubw'agasuzuguro k'Uburusiya igihe kirageze. Isaha niyi, abasore bariteguye, none intambara nkeka ko aribwo igiye gutangira. Putin ndakubwira ngo kenyera wikikira igitanguseke ngo wafashe uduce two muri Ukraine, uwirukanka awenyine akeka ko yabaye wa mbere, none aha ubonye uwo mugiye guhangana. Nkirangiza iri jambo kuri televiziyo y'igihugu, abasirikare bacu barahita aberekera, kandi uko twateguye iki gikorwa nkeka ko nta mugambi n'umwe ushobora kutwitambika mu nzira. Bamwe baranyura y'ikirere, abandi baranyura ku butaka, ndetse hari n'abanyura mu mazi, maze bose bahurire kuri end point aho twapanze bagomba guhurira, nuko maze dutangire igikorwa kitujyanye. Ibi ntabwo mbibwira Uburusiya gusa, ndabibwira n'igihugu cy'Ubushinwa ko ntaho twagiye, ndabibwira igihugu cya Korea ko ntaho twagiye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ibihugu byose byagaragaje ko biri gufasha Putin guhungabanya umutekano w'igihugu cya Ukraine, ko natwe tubihagurukiye. Twagiye twifata kenshi tugashinjwa kugira ibyo dukora byinshi tutanakoze, ariko tugiye kubikora noneho babivuge twanabikoze. Ndagira ngo mbisobanure neza, Amerika ntabwo igiye mu rwego rwa NATO hano muri Ukraine, tugiye nk'abasirikare bigenga, kuko ibya NATO mwarabibonye. Ntago umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO wakoze ibyo wagombaga gukora, ariko
ntitwawurenganya kuko Putin yagiye agerageza gukoresha n'intwaro zirimo intwaro zitemewe ku rugamba kugira ngo ace intege abasirikare ba NATO, kandi hagiye hagwamo n'abasirikare barwanaga ku ruhande rwacu. None arajya he ko natwe tuje kwihorera? Ariko kwihorera kwacu kugamije amahoro. Tugiye guhagarika iyi ntambara, ariko kwihagarika nta kundi, ahubwo tugiye kuyimurira mu Burusiya. Ndagira ngo Putin azenguruke umujyi we wa Moscow bwa nyuma, kuko n'ubwa nyuma ashobora kuba ari kubona ushashagirana. Ntabwo tugiye kurwana muri Ukraine, kuko tuzi neza ko uko intambara iri kuhabera niko ibikorwa remezo bigomeza kwangirika. Tugiye kwereka Putin ko inzu nawe yubatse atari imitamenwa. Tugiye kwereka Abarusiya ko Amerika abavuga batayizi. Ubundi nge nakabaye naranabikoze kera, ahubwo nuko abo tuyoborana abambwiraga ko igihe kitaragera. Ariko nonaha twabyemeje, twabyumvikanye, igihe kirageze ngo duce agasuzuguro. Hari izina mwari musigaye mubonamo Amerika, isura mwari musigaye mubonamo Amerika. Igihe kirageze ngo mubone Amerika yahozeho kera irwana n'ibihugu bikomeye. Igihe kirageze ngo mwongere mubone ko Amerika ari igihugu kiyoboye isi. Iyo mbivuze muvuga ko ari ukwishongora, ariko mbisubiyemo, Amerika iyoboye isi. Ubihakana nonaha ntekereza ko nyuma y'icyumweru azibwira ukuri, kuko ibyo tugiye gukora si ibisanzwe kuko tugiye gukoresha intwaro zacu zimaze imyaka n'imyaka zibitse. Ariko ntabwo twari twarazikoreye kugira uwo zirimbura, ahubwo nuko tubonye ntacyo turukuramira, kuko abaturage ba Ukraine bari gupfa, nabo bafite amaraso nk'ay'Abarusiya. Igihe kirageze. Nta byinshi navuga muri aka kanya kuko nta nubwo nishimye, gusa nagiraga ngo mbabwire ko umwanzuro twawufashe. Abasore bacu nonaha nsohokamo hano barahita aberekera. Ibikorwa byo muzajya mubibona, ntabwo ari ngombwa ngo ngaruke mbabwire ngo twakoze ibi. Tugiye gukora ibikorwa byivugira. Ibinyamakuru byose bizabyandika, ibinyamakuru by'isi yose bizafata amashusho, maze nereke Putin ko uguhiga ubutwari mutabarana. Dufite abasirikare benshi batari bafite ibyo gukora, ariko ndashimira Putin ko abahaye akazi, ariko akazi abahaye gashobora no kumuhitana. Abasore bacu bariteguye, ibindi muzajya mubibona ku bitangazamakuru bikorera ku isi hose, kuko ibikorwa tugiye gukora ni ibikorwa bikomeye. Ntabwo twatwika inzu ngo duhishe umwotsi. Gusa mbabajwe n'abaturage ba Ukraine bakomeje gupfa, ariko nanone mbabajwe n'abaturage b'Uburusiya abagiye gutikirira muri ibi bitero tugiye kubagabaho bazize perezida wabo utabakunda.